Alo mundina namite ho zo si limna kahinei kiron chole tuni kho torbor nisim som ni lenga sangni le som ni le kuma ding in jong tu su chum ho simpong na nei ki taw heti ki vai hom na tum mu te na dinga mi zo sin panla khoma amin kitia boilo ding agam chu nei phot phot ding zo a kho pe na hi tin sai ko te mele paulin lal ho ki bin mi sim nia chun ana sei na hi Paulin lalin hi thu hi bi phai cham pakyang venga saitur khulin JB school amuna ki chun zowa akitha hondo na le thin su na kin guna ana se hi pu Paulin lal chun jin gun a hi to hlona school hondo na ana nei na hi kin guna a hulim pe ta chun manipur gam sunga agam nei hoin ku ki zu te phai cham ho akun a hin dal mango a hi ta to hlona eima ki to dal na dinga iza kaya panha ta la ngai chapen a hi dan a sei na hi meitei sarkar noya thinglang mi ho chan voding zakhat la som thum chan ge zong ki muzo zilo a hi zia khan to ding bang ta ki khang to theilo hi ati Paulin lalin tu pera namlam kai ho le MLA hoin separate administration muna dinga panha ta ala nawa zong lam kai ho a hi lo lam ta anadem le su min sit go tam ta jing na chunga phamo asa adan zong ase na hi ki vai hom na hi a hi ding bang ta phai cham le thinglangam a ki khan thing ting le bo khan to na le ma chal na ko ki zu te chen na gama thung thei ding a hi ati meitei vai hom ho ko ma taw loi le min phat ho loi zong ki na lai din muna na zong chu nga phat hi tai tin zong ase MLA a hi lo le MDC ho zong hi mimal sum kolveina koiman aman ta lowa sarkar na tong hon chong ama pana thei chia meite ho to ku ki zu te ki khan thing a hi ta dan het chida tuple bi doi ho zo si mulso to ka sia data panjing ding apoi mo pen a hi thu a sei na hi mosin Israel te apui bang ta chun tu parin jong mosin ku ki zu te lam kai kitale Israel cha te to ki hi na umlo ati ding a hi tin te ka thu a sei na hi amilipin ta chapatia panla ema ki vai hom na mangcha igam ikisim pharu ngai hi ati thimjil na ngai lu le gel kho na nei ta panla jing hauso apa cha na thu aphongin nampi go luta khat ahung hi theina dinga saitur hulin JB school hi vet kol dinga hi tin aki khom ho hi nga nge na bolin hi kingu na chun thangmin lin bai te bi phai cham hausa puin saitur hulin JB school khosunga tundo tha ahi dan thu sim sei na phat an nein thingnei lam DI samulam lan ningnei chong DI churachanpur hon jong haulim na phat anei uvina hi he thei khat chu saitur hulin JB school a hin tu parent staff ni headmaster in charge kam teacher khat to pion kam chowkidar khat aumuna hi meitei gal ki pa jowa pada saitur hulin khu hala an hi tolhana kosunga koima cheng thei talo a hiuvin tu kuma pada bi phai cham in pi pu thangmilin bai tele lamkai chum hon thasim hoya tundo te ding lunggel ananei zalova amun jong ki khial thia building tha jong ki sado hi tu kuma hi staff tha nga be engagement na la ding ti chu askula thuni vai hom ho lunggel hi skula hi class A apat 5 chen umahin admission hi January lasunga ke hongding a hin regular class a hi le February la le ki panding a hi bi phai cham hausa pu thangmilin bai ten amun le agam ahin tu ro na bana school building sa na jong aloi le apa insung mi ho to ki thu khoma anapu do wa hi Kuki Women Organization for Human Rights le Indigenous Tribal Leaders Forum ITLA Women Wing lamkai hon misim nia chun anamolim sa ningtin ling insung mi ho sangsom gi le zali le cheng som anapeu vinahi sumchu singa langhoi venga ningtin ling pinanu le apa khuna pi do na aneu vinahi heji sumki pi hi achi sa January ni sim som nilania tuibonga war of remembrance sa tomun gi phina ki bol pera ahung ki khomi pi hon anatu do wahi hicha chun ngailu na neita ki phal kham mi pi hon ahin pi khom chu dangka sangsom gi le zali le cheng som anapain hicha don do kham chu ningtin ling nu le pa ko ma ki pi hi mel hello pasal them khat
Koki Pautho Hon, Katin Manbi Infowis, National Highway 37 a, Mi Khat Madingana Go Vetin, Tulutsun Asizi, Hejitu Sutsu, Mayang Lambam Risikanta, Kakjin Kunoa, Anakimatnale, Ginmo Koki Tingnu UK Ne Hon, Nadzang, Suratan Pula, Anathanao Tokizomahi Kiti. Her Khalo Koki Pautho, Mi Tumtsun, two-wheeler Ahin Tolun, January Nisim Somnilani, Sangnile Somnilgup, Nilhalang. 5:30 PM Velachun, Laisram Ibohal chu Ada Amanovin, Madya Gove Kiti. Laisram Ibohal hi Keithimanbi, Maningle Kaya Chenga Hin, Laisram Ibohal Anaupa, Al Khomdonin, Local Cable TV Network Ho Hinga Aseina, Hitikuki Pautho Mithum Hochun, Nang Ho Meiti Ho Hi Hilaya Hin, Chengthi Povinati, Hungin Kihouti Atiuviatin, Hitijun Ibohal Ada Amanovin, Ibohalin Jong, Kehoding na tiule, police checkpost ko ma keho tia tin, hiti chun mi thum ho chu, thingla langa alheito taw via ti. Chule khumdonin asaina, Center Forces sole State Forces hoin, hitabong alam lo ta kisaji, kuki ho hi don sen jong aneji po vi. Exxon alaji po vi jong ati, CRPF personnel, hilay muna hon jong, hiti kuki pao tho mi thum ho chu amanovin, hinla kho ho so ho apedoon, ta san the ahi po vietin, khumdon chun asiji. January nisim somnire ni zanlang, nidan 11:30 vel chun UK ne ho hidinga gin mohon akabli. Mayang lambam risikanta lungdamsa, Jenim smoke alutta venahi, postmortem wangchu Churachandpur District Hospital ki bolahi. Report chun asaina, risikanta lungdamsa chu, Churachandpur Police hon, Jan nidan somchun, Phogokchau ikhai police ho bido na ananiuvin, chule Waikong police hon anakipu pheiwa hitai. Alungdamsa chu ain sumiten verify abol zo uwa apido wahi. Thudi ahungke podo akasya kasubipa lungdamsa kilado loading a hitin risikanta supinun asayi. Jenims langa ki poding a hiti ahead parovin risikanta supiten anung azuyovin repeat action force personal hole phogokchau ikhai police station officer in charge ho chule Waikong police honjong anakil hon piovi. Lungdamsa het chit na dingin Garwa Rifle Camcom phogokchau ikhai makha bazar changei Kengin Lamazorovin, headsit na anezova, apu peiwahi, ahin thukiza danin, Gawer Rifle Hon, Phogokchau ikhai bazar, checkpoint khalamin, risikanta insungmi tele, media team ho ludding aphalpovi, thusumi ho to kheuna, risikanta naunuin, thilong hi, thudi akipo do kasya kilado loading a hitin asayi. Hichigi thana to kiseya, Thulu Chainahi Joint Action Committee JSC Anading Hitin Asay Kiri. Anaunusun Asay Bena Risikanta Hi Churachandpur Tuibunga Cheng Jingnu Ho Kip Kiti Numay Khato Kingailon Ahiati. Amani Kichena Ding Toletham Hozong Kipana Hitan Ahin La Sangni Le Somni Thumkuma Kukile Meilhe Teka Galatul Ahung Umzia Kikut na Hozong Abangkhaya Kikoy Hiati. Risikanta Hi Nepargam CIPETIA na tongahin, December nisim som na sagi ni huwa, anato zong athi nunga kahedo panwahitin asay kiri. Churachandpur langa omzong risikantayin koima ihet sa apoviati. Alangkanin Manipur Human Rights Commission MHRC hon, January nisim som niya thumsun kakching khonowa, mayang lambam risikanta insungmi tevil na aganewin, thudi pudo na dinga kalso na kibol ho asay piuvenahi, akiulim nawatsun, Risikanta insungmi ten MHRC team ho hinga kithana case hi NIA khudin aumtan chule khulchil na zong apantai tin asay piuvi. Risikanta hi kukithal choi thingnoi hon January nisim somni lakhat nilha lang nidan 6:30 vela Churachandpur district tina janghua akapli wahi. Press note khatchun asaina MHRC team chu Acting Chairperson Kangjam Kagendra le Secretary Haubam Resita Lamkaina Commission Law Division le Investigation Division Officer Hok Gakal Songo hi Vilna Agane Nawatsun Risikanta Kithana to Kisain FIR number 6 Close 1 2026 CCPS Akizilu Taitin MHRC team ho asay POV Hijitu hi Governor Ajay Kumar Bala hi ngazong akilutan Amanzong kinta thudi akipudo theina dinga
National Investigation Agency NIA khuda ki pilu dinga hi tin akam cheng ana pa tin risikanta insumi tele Joint Action Committee hon commission asai POV MHRC Investigation Division hon risikanta insumi test statement record abolu vinahi Hijikesi NIA khuda ki pilut ahi tale tule tu hin bolte be se ompun Protection of Human Rights Act sangkhat jaku somkulathum Section somdani noiza izakai bolding zong ahi theizep hi lae tin asesuvi ahin la MHRC in heji thu hi gilta aki wedding ahin monani ho akimat do akin theilama thudi ahung ki pu do na dinga jo chana pan kiladinga hi tin MHRC team hotsun asesuvi Public Work Department PWD Chief Engineer Chongtham Biswa Chandrain Janhi chun infarkhupi sunga tu lai cement concrete road ki simna na to khongai ding in thupi anei na hi Hiji hi mi pi te bit na ding ahi ati thusu mi ho to kheulim na khara Biswa Chandrain na to hi Manipur Urban Road Drainage and Access Management Improvement Project noya ki bola hin na to hi hapta khat tabong khongai ding ahi lo le contractor hon azui diwa ki sepi dan ho azui lo lai siwa hechina to hi khongai phot ding ahi tin asei ki project hi Asian Infrastructure Investment Bank AIIB pat loan kila ki semahin Department of Economic Affairs Ministry of Finance Government of India head bina kila hi ati Manipura hitabong na to ki bol hi North East hoa dinga ama sapen ahina lain hopi sungpumpia cement concrete road semding kiti hi thilneo ahi poitin Biswa Chandra chun asai kiri ahin la safety measure akizui lozin department a mi pitia kurin he na tampi ahung du taati Hichi project hi public welfare ading ahin hichi project mama hin mi pite nawa na ding le bitna ding ahin pu do theilo le apa chom lo tabanga hin nga do apha hi ati hicha contractor hon hapta khat sunga safety norms ho patia azui devin athupi kiri lampi pam dunga mi pite he theiding information signet ho koidinga contractor ho ki seipi ahin na to masanga mi pite le local mi ho to ki zamana ke ho tu ding tia jong ki seipi ahi ati safety langse abu hilovin lampi ki sim ho jong lever akibong poitin department a he na tampi ahunglu taitin chief engineer person asai kiri budwai a huin paver road ompun hijia lamlin tu si jong umjinga hi ati hi ho su beina dinga department in to gonthum ahin pu do hi ama sapena complain ho ki bui pi ding na to namuna engineer ho ki solding chuzole project director heading aban le administrative secretary noya still levera hungki wedding a hi ati hichi project saudan hi kilometer 547.281 hin asumlu dingjat hi dangka 3647.23 crore ahin hichila a dangka crore 2896.02 hi AIIB akun loan kila hitin Biswa Chandra chun asai kiri na to hi engineering procurement and construction EPC for contract package a ki bola hin sumle paijong ki pizuwa chule na to jong ki pan a hi tai ti hichi project hi kumthum sung chilhading asauta le kumnga hiding a hi zia contractor hon a ki seipi bonga na to phatia abol diwin asain chule aphat cha na to zo thing a hi na dinga pontho ta pan ala diwin jong asai kirina hi Thursday nia Assam Rifle State Police oin Jiribam Tipaimuk Road Phalzor District a joint operation abolna apu ke thei ho anamanda ove kiti hijito ke sam ke achun mini anake mane kiti amhon aseina wa gari khadin mobile check post ahin pha kurin aum chanu chu gin mo theita aumjin security personnel hon signal ahin pion anake manin gari adal hawin kenga azam nawa Assam Rifle State Police ho ki thowa mini chu amado he kiti akimante nia kun yielded somethum gelatin stick 20 detonator safety fuse flexible wire le asuma 1 lakh tabong anamat do hi
Hichi item ki po ho chu IED sim na dinga ki mangjia hi ki ti Republic ahung nei to hlona security force ole state police ho ki thu khomova sensitive area hola adia district border Assam la limge cha hiu ve ki ti Hichi ki maintain ya kuna akimando ho chu local police ho khuda akipilurin investigation ki borjoma legal action ki lading hi ati hitabonga ki su kha na thi ho kuna ki vendo na dinga gamsung ven bit na dia joint operation ki borjom jing dinga hi tin police a kun thulu chun asji zani jingka langchun Nanyun township hopsung lahele Nanyun town ke ka toke khwa NSN ke angmai lam kainain NSN ye Yunang group ho abulu vinahi thulki mukha chun asaina hichi operation chu NSN ke angmai mobile 6 hon jankhang kim nidan khat vela abolo hi kiti aki kaptu na wachun Yunang group lang mi alhom penin thumbe ki tongkha in tia kiti ain la tu chin wang hichi tu aki ji chan gen her hi lai Ikap tu na thil so omje chun to ke khule akim vel aboi jing na lain pp te lungling lauten omjing ove kiti Security force on achisa nidan somli legi chungchun Infawis in Faris district munchum suma search operation abol na win mancha tampi amudo winahi officer thulu chun aseina achisa January nisim somni thumchun security force on Infawis district patsoi police station hopsung Ngairangbom le khonga khulchule akim vela search operation abol na win modify .303 rifle khalle magazine local med single barrel bridge loading SBBL meter pistol nga le magazine nga air pistol khat number 36 high explosive grenade hi 303 chang somni Baufen handheld communication set le charger chule bulletproof jacket cover jong amodo vi January nisim somnia ni nikhu in Faris district Sagormang police station hopsung chanung hiren sa search operation abol nawin security force on .303 rifle khelle magazine jawlo SLR khat SBBL firearm gi revolver khat .22 pistol khelle magazine khatle meichang somni lali amudo vinahi akimudo manchala chun pumpinga lethot sergu MK130 changkhat Baufen walkie talkie set le battery charger jong apangi chuki le security force ho chun camouflage uniform le garwon dangdang ti chu helmet toka sangkhol sweatshirt bear luhu ho jong amudo vi heji search operation ho hi gamsunga thingnoi ho chalo na su beiding chamlelung mun sa ding bidai nei puma ke bol hin mabana jong ke bol jom ding a hi tin officer tu phun chun asei akimudo mancha ho hi koi hoda la iza koi thingnoi ho hi vemti khulsin la jong kinai ding a hi eketi Achisa January nisim somni lekhat sangni le somni gup ni khwa churachan pula mayeng lambam risikanta ki thana video viral chu blog ball na dinga thupi kinai dung zuya India government in pan ala dan hetsa na ahin nei na dingin Manipur High Court in thupi anezi risikanta ki thana video hin chamna asu boithe galatul atha bea asu sa the ahitia Manipur government in YouTube Google India WhatsApp INC chule social media chumsuma kun akila do na dinga kur hinga ngena aneya hi hechi video hi social media kun akila do na dinga achisa January nisim somnia ni sangni le somni lugup ni khwa chu Ministry of Electronic and Information Technology in Deputy Solicitor General of India hinga thupi na anane hetai hechi hi Ministry of Home Affairs thupi na noiza ki bola hi hechi chungcha nga hearing hi ahung lung ding February nisim som lagi sangni le somni lugup ni khwa ki ding court chun phatip na jong anei tai tu ni khwa dinga thusu la khom chum phun do na in nei thiu hi chan chu hitan ti